Maroiba Pau, IDP Singi Panaba, Prime Minister Amadi Union Home Minister na tumba chaba kangdana kana kwadari haina hanagi Chief Minister and Biren Haikre. Manipur ki irang Prime Minister na lum na laurabadi nong bada lotion ba yaba wathok ni haina MPCC ki President MLA ke Megha Chandra na Haikre. Miam na mara chet palengak thamu haibagi mayokta Congress na election pangthok chi hairibasi miam gi aning bagi mayokten haina BJP Manipur Pradesh ki President A Sarda na haikre. Amade plastic sizinabana miyoiba amade akoibagi phibamda kaitharakli basinga singakthok minaba mathau tai haina Forest and Environment ki Special Secretary RK Amarjit na haikre. Kurumjari, ISTV ki pau miyang tabiri basingbo taram naukjari hojik pau sandong pijari. IDP Singi Panaba Prime Minister Union Home Minister na tumba chaba khangdana kana hotnari haina hanagi Chief Minister and Biren Haikre. Lising macamapal humbudra mangada Congress ki lengak matamda Prime Minister Oikiba Indira Gandhi na emergency thamduna democracy amade miyoibagi hak khongaw na kibagi matangda Prime Minister Modi na iba emergency diary kauba lairik ama ngasi thambal sanglenda phongbagi thoramda hanagi and Biren Haikibane. Thoramasida BJP Manipur Pradesh ki President A Sarda hanagi Minister Govindas Konthaujam BJP ki spokesperson MLA KH Ibomcha BJP Manipur Pradesh ki Vice President Olukhoi amadi N Nimbasna Thoramapu Singh Oike N Birena lising macamapal humudra mangage emergency adu amambagi stage amani adugumba emergency adu India da amuk hanna thoktanaba India gi miyamda awareness pinaba democracy bu khongaw nadanaba miyoi bagi hak kannaba iba lairikni Lising ani kunga humdoi megi tang humdagi Manipur da thokliba irang asina awaba nanglaba IDP Singi Panaba Prime Minister Union Home Minister na tumba chaba khangdana kana honari asida sunatana Maitai gi group Naga gi group Kuki gi group sing kauduna wari saduna mahausa gi punsida hanjilaknaba kana honari Athuba matamda India lengak amade Manipur da leiriba PR lengak asina yamna positive oiba ahongba khara lakani thajai lising ani taragatareta gi BJP gi lengak lakpadagi apomba amakhak bomliba du cancer dadanaba phattaba ondanaba nai halubadagi China aduni aikhoina ngasi phangliba asi Nai sing adu phajana methoklabadi hakjang phaba chawkhatpa state ama oigadoribani ngasi Mizoram gi minister amana Myanmar dagi illegal immigrant sing amade yumthang naba state sing dagi changlakpa mitop singna Mizoram asi crime state ama onthokle haina phongdokpa leikre Lising ani taragani pandagi BJP lengak asina asigumba mayam asi sengdoknaba honnaduna lakpani lairik haiba manba kharana inclusiveness oiba khara watli haibiriba adu moirangda sariba ichnek pak asina BJP lengak asi inclusiveness oi haibadu mayek sengna taklabani haiki apomba makak pomibado cancer tadanaba phattaba ondanaba nai hanthubagi China do nei khoina ngasi kitang phangis hanagi leibai sin now kanamda da trust of yaude inclusiveness lairik laisu haiba manba English ka krangang bakang bun inclusiveness what li hai Manipur da leram iba tribe kunthra ga ni thoi humdoi punamakpu ai khoi gi Manipur gi jati ne na recognition piriba sangai ethnic park semdana yum kunthra ga ni thoi jati kunthra ga ni thoi humdoi gi sadana yum khudingi magi identity pihan dana tawri bisi inclusiveness what le karamba inclusiveness no wina pamido sugamba apik pa jati mayam na pullaga leijaba koi Manipur ne ba sidaida dum sangai gai loina inclusive ne na vote kana na bagi politics to koi Bharatiya Janata Party de madu leite amamba gi stage ama khane 1975 madu amona Bharat sida lakana ba adugi awareness to ninga si Bharatiya Janata Party na Prime Minister Narendra Modi ji ki makhada mayam da awareness pi riba adugumba democracy bu khongaw na ba mi bi hakpo khongaw na ba singdo tawdana ba haidana hanagi leiriba aseng ba sungai leina ba aduga anouba lakba singuna systematically constitutionally akoi niyom sumna tawram mane koi we never use force
अथुब मतमदा हाइरिबा यामना पॉजिटिव ओइबा डेवलपमेंट खरा भारत सरकार दगी अमदि मणिपुर सरकार दगी लैरिबा पीआर गी शासन सिदगी लाकनेना आई थाजै बीजेपी मणिपुर प्रदेश के प्रेसिडेंट एस सरदाना ngasi phongleba lairik ase India ki mipum khudingmakna paba yamna mathau tai BJP na Samvidhan Hatya Divas haina pangthokliba asige nungi oiba warol sing lairik asida loina yauri emergency matam aduda RSS khak natana India ki masak naiba political party ki kayagi myoy sing jail da thamkiba kaya yauri mipum khudingmakna lairik asi pabiu amade nainabiu haiki लैरिबा ngasi भारत के हौगलाइबा नहासिंग अमदी भारत की नागरिक खुदिंगमकना हाइरिबा लाइरिक असे तसेंगना पाबीबा यामना दरकार लई हाइबसिनी आइना तमजनिंगेबदी अखोय संविधान हत्या दिवस हाइदना भारतीय जनता पार्टी न करिगिदमक्ता नुमित असे पांथोकलिबनो हाइबगी नुंगी ओइबा वखलोल पुनमक हाइबसिदा यावरगनी हाइरिबा इमरजेंसी की मतमदुदा सुपनगी अखोगी लैरिबा अखोगी RSS हाइदना यामना तोइना पल्लिबा RSS नतब लैरिबा भारत की लैरिबा मसक नाइरबा पॉलिटिकल पार्टी की लीडर सिंह न चिंबा मयाम अमक हाइरिबसिदा अवाबा तादना जेल दे लैरिबा मयाम अमक यावी लैरिक असिना इरिबा से ngasi phawbada pirammiba yauramiba mayam sing asida yemba matamda aikoi praja khudingmakna yamna khangningbana langtaknagani मालेम की लेबाक कयागा अचेतपा अफबा मरी थमनब होनरिबा शक्ति लेरबा लेबाक असिगी प्राइम मिनिस्टर ना मणिपुर दा थोकलिबा चही अनि हलकलबा वाथोक लोइसिनबा ngamdaba हाइबसी लाइबक थिबने प्राइम मिनिस्टर ना कंसर्न ओइरबदी नोंगमद लोइसिनबा याबा वाथोकनी हाइना MPCC की प्रेसिडेंट MLA के मेघ चंद्रन हाइख्रे ngasi moirangi manungda irang asiga mari leina hangba relief camp ani jingu thangjing guest house relief camp amade thangjing sindam sanglan relief camp ta chatuna IDP singna thengnari ba awaba khudong chadaba amade lengangna IDP singi पिथखिबा अमदे काइथोखिबा सिंग फंगलिब्रा हाइदुना यंगसिनबगी खोंगचता मेघचंद्रना वाफम असि फोंदोखिबने खोंगचत असिदा IDP सिंगना मखोइगी अवात अपा मखोइना तौहनिंगबा अमदे पाइखत हनिंगबा सिंग प्रेसिडेंट दा पाउदमखि रिलीफ कैंप अनि असिगी IDP सिंगना फोंदोरपा वाफम सिंग तारबा मतुंग MPCC की प्रेसिडेंट के मेघचंद्रना मखाताना लैंगाक असिना IDP सिंगीदमक पीनबा खंगहन खिबा पोलम सिंग शेल कया काइथोक्रबसु पिरमदना लैरंबा जही अनि हेलकलबा असि फावबदा टेम्पररी हाउस लिसिंग अहुम सागदबनी हाइरबसु साबा लोइसिनदबा कया असिना रिलीफ कैंप सिंगदा IDP सिंगना ngasi फावबा लैबाक मरकता खांगलमलिबा असिना अना अयक कया पोहलकपना चिंगबा थोरकलिबा सिंग असि मरी लैनबा सिंगना अथुबदा मिटेंग चंगनिंगी हाइखे महाकना हाइ हफ्ता अमदा इराई नुमित खक हेल्थ चेकअप लाकपदा IDP सिंगी हक्सेल असे हक्सेल गी लमदा अपेनबा ओइदे मेजर ओइबा अनाबा यावरकपा मतमदा IDP सिंगना थेंगनरिबा सिंग असिगिदमक लैंगाकना हेल्थ स्कीम अमा सेंबा मथौ ताइ हाइखे मेघचंद्रन मखाताना मणिपुर मियामना पॉपुलर गवर्नमेंट पामलबसु सेंबा ngamdabasida मणिपुर प्रजा अवाबा मायोकनबने मणिपुर दा थोगिबे इरांग असि इंडिया की प्राइम मिनिस्टर ना लुमना लौरमलबदे नोंगमदा इरांग असि लोइसिनबा ngamgane मणिपुर की वाथोक असि सेंट्रल गवर्नमेंट ना कंसर्न ओइबा चंगी हाइखि जी अखोई ऑनरेबल MLA सिंह अदई प्रजा सिंह की वाकत से PR गवर्नमेंट ना थोइदोकना अखोई ताबीदी अतोप लम की दमक्तदी अंगनबा नेबरिंग स्टेट और अदगी नेबरिंग कंट्रीज सिगी दमक्तदी प्रधानमंत्री ना यामना तोइना अखोई की मियोइबगी ह्यूमैनिटेरियन हेल्प मिसी मिना थोपम मतमदा कंडेमनेशन कंडोलेंस पुनमक से तौ अदुगा मणिपुर हाइबा प्रजा सिगी दमक्तदी प्रधानमंत्री ना तौदबा सिमदी अखोई यामना नुंगाइते अदुना प्राइम मिनिस्टर मणिपुर लाक्पीगदबनी कम्युनिटी अनिमक्सी खनरिबसे मसी यासिननबा डायलॉग अमा हाइदी फामिननबा सिनगदबनी महागना इनिशिएट तौरबदी हप्ता अमदसु था अमदसु इरांगे लोइसन मंगमनी खल्लेबा अदुगा लैरिबा मयाम सिंह अखोई उनजबदा अंगांग सिंह लाइक तंबगी प्रॉब्लम सिंह सिमा यामना चाउन लैरे नारकपा मतमदा मेजर केस हाइबतारे ऑपरेशन गुंबा कैगुंबा सिगी प्रॉब्लम अमा चाउन लैरे अदुना यामना सीरियस अटेंशन अमा लौबिरगा मखोइसी ऑपरेशन दरकार लेबा मेजर अखोइगी ट्रीटमेंट दरकार लरकसिदा गवर्नमेंट की असौ हॉस्पिटल सिंह सिना मखोइना फ्री ऑफ कॉस्ट ता तौबिबा अमा दरकार लैनी हाइबसी ngasi
relief camp ani thakhtang aina changaga yengbasida sumaina fangi Manipur miyamna hauzik Manipurda mara chet palengak ama pamli adubo miyamna pamli ba mara chet palengak adugi mayokta Congress na election ama pangthokshi haibase assembly dissolve tawbadune ngasi miyamna pamnadraba PR asi lauthoklaga mara chet palengak ama semna bakan honare miyamgi ihul khangna BJP na thabak tawgani haina BJP Manipur Pradesh ki President S Sardana ngasi thambal sanglen da pangthokba paumi singa unabada haikre President Sardana Makatana lising Chamapal Kumbudra Mangada emergency Lautoki Base Yam Namaram Chadaba internal disturbance Kara Lady Haijilaga Amade Sajinapa Pau Kara Semjilaga Matam Aduki Congress Lengakna Yamna Topam Toktaba Miamge Democratic Right Matpa emergency Asi Lautoki Bane Handak Manipurda Sangvidhan Hatya Divas BJP na Pangtok Libasida MPCC ki press conference Amada Maram Chadaba Puari Nainadaba BJP Karamba Matamda Horaki Haiba Marik Jumna Kangdabana Maram Oiraga Lising Chamapal Humbudra Mangage emergency adu BJP na Irang Horakpadage Lautok Pani Hairibadu Aranba Yumpam Yaudaba Wapamne BJP Haiba Party Asi Karamba Matamdagi Linkatki MPCC ki Luchingba Singna Mamutana Kangba Matautai Janasangha amadi RSS na matam atuda laibak adugi economic condition culturally politically socially matam tuda kaitharakli ba mangtharakli ba adu yenglaga aikoi gi luchingba singna leader Navadrir men haiba ihau ama Gujarat ta hobaga loinana Bihar da su hauke hauriba ihau sing aduda tongan ba political party sing su yauke Congress na BJP da charge torkli badu matamatuda BJP India da laitre BJP di lisingama chamapal phuda linkhat kibane Bharatiya Jana Sangha haiba party amadi lai India da laiba political party khudingmake lochingba singbo emergency ki mingda phajindu na thamke loinana Manipur da su emergency ki mingda mioi kaya phajinke masida sunatana paumi chani ga yankai muk phaduna jail da thamjinduna democracy bu machin mention ki haike Gujarat na chingba Bihar na chingba tongan ba state singda haugiba movement singa do kari gi damakta no haiba taragadi Bharat ki lairiba praja singi social status political status economic condition haiba mayam singa se masingak na bo honarakpada haurakkiba adugumba ihawado maduni haidana ai mayamda thamjage aduna Bharatiya Janata Party 1975 ta Bharatiya Janata Party poktri aduna MPCC gi miyoi singna Bharatiya Janata Party 1980 da pokpani aduna adugumba emergency gi matamda Bharatiya Janata Party bu charge taunana bo hotnariba adugumba potsat singa do Bharatiya Janata Party na ngasi bawbada laibak irang thoknana ba karigumba khongthang amata thanggiba leitri Bharatiya Janata Party na popular government ama purakna ba koi hotnari praja singi ihulda Bharatiya Janata Party thabak tawgani hauzik election gi khanna bagi matam natte santi gi wari sanana bagi damakta aikoi process tawriba progress la ibas daisida mai onjin birakanda Manipur gi representative amamam oina Manipur da laiba adugumba political party singna support tawrakanda Manipur praja gi pulse si yenga kanda aikoi thabak tawnana ba hotnamina si aduga BJP gi manungda unite oi natraga oi de haibase tapna aduma khangakani achumba haibase slow and steady win the race haiba ma lei ano sungsoi soidana aikoi mayam ubirakini ado matamdo adu baugi aikoi ngaiminaras Plastic sizinabana mioiba amadi akoibagi phibam da kaitharakliba sing asi ngakthok minaba mathau tai haina Forest and Environment ki Special Secretary RK Amarjit nangase ending plastic pollution haiba thim da chatharakpa World Environment Week kamari leina nangase Run with Joy Run for Green and Clean Environment haiba paujel puba 15th ke run koba lamjel ama jinga makhong da leiba Kraida complex taki lamthabagi thorum da haikre Department of Environment and Climate Change na sinduna pangthok palamjel ado lelong chajing phawba chelaba matungda amuk halaktuna Kraida complex ta lamthungpham oike lamjel aduda Manipur Police ki officer sing Dr. Amade Na Singh yauna mioi humpurom na saruk yake Special Secretary Forest and Environment RK Amarjit na makha taraduna ending plastic pollution haiba handak jahi ki theme asti mai pahanbada government laiba
ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛꯅ ꯇꯨꯡꯗ ꯃꯥꯡꯍꯜꯂꯛꯀꯗꯕ ꯀꯌꯥꯗꯒꯤ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯃꯤꯟꯅꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯄꯤꯕ ꯂꯝꯖꯦꯜꯅꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯒꯤ ꯈꯜꯗ ꯀꯥꯏꯊꯔꯛꯂꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯐꯝ ꯆꯥꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯄꯨꯟꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯕ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯦ ꯍꯥꯏꯈꯤ Microplastics say everywhere, even in the air that we breathe, or in the water that we drink, or in the food that we eat. Sidais the sangsal laiba se masi khara makai koina handana ba tahudrak gadi reduction gi reduce aduga recycle aduga proper management se tahudrak gadi koi gi tungda lakadoriba koi gi environment koi gi ecology even wildlife ta different ecosystems lairiba even wetlands sidais the achauba amangba ma haidi khudung thingai oiba ma lakani aduna mayam punna koi gyan taminaraga ngasigi sigumba marathon jina awareness mayam da pibirakanda masi koi each and every individual gi koi gi magi thodang do pangthok minasi haibadu adugi matang dani haidana thamjage Environment and Climate Change ki Director Dr. T. Brajakumarna Kanaraba plastic asi sizinaraba matungda mafam chana hundoktaba kaya asina isingda akoibada amade food chain da pirakliba chaitheng asi malem pumbada pirakpana World Environment Day thoram pangthoknariba se Manipur state ki oina thabum amachupna June amadagi hauduna June kuntra phawbada pangthoknabagi tongan ba thabak thoram kaya paikhatpagi manung chana miyamda hen awareness pinanabagi pangthokpa thoram amani haiki अखोगी स्टेट लेरिबा सेलेपुंग अखोगी टूरिज्म ग्रुप सिगा लोइना नहा अखोगी मैराथन चेनबा अखोगी लेरिबा टीम सिंग स्पोर्ट्समैन सिंग मैम सिंग लोइना अखोगी ngasiगी मैराथन जे अखोना मयामदा रन फॉर एनवायरनमेंट रन फॉर बिट फॉर प्लास्टिक पोल्यूशन है अखोई मिंग अखोना मयाम खोलाम पीब सेनमिन बनुमिनी अदुना मसिगी सेलिबसी मसिन ताकपदि अखोई अमुतंग मसिगी यारगदि अखोई अखोइना इसा इसागी लेवल प्लास्टिक सिनबगी चांगजे हंदहल्लाबा अखोइना डिमांड से हंदगरकांदि ऑटोमेटिकली प्लास्टिक पुथोरपसिसु हंदरकने हारिबा अखोइदा अदुना याम अखोई तंगाई फदना अखोइना सिंगल यूज प्लास्टिक एना अखोइना अमुतंग सिनर हुंजग मखलि प्लास्टिक से मसिमदि अखोई हारिबा नुमिसे अखोई तौथुमिनसी यारगी सिनरगुमसी अखोई साइटगी सान डिमांड साइड मैनेजमेंट एना अखोइना इसा इसाना सिनबजी हंदरकांदा प्रोडक्शन सो हंदरकन हाइबा खलोनजी अखोइना प्लास्टिक की पोल्यूशन से अमुना अखोई मालमसे लेहेंद्र होनसी एना माकी ngasiगी मैराथन मरी लेना अपील पिजरी मैम Babina Specialty Hospital and the American Oncology Institute Sajiwa Jel Rotna Yumbu Oiduna Society of Medical Oncologists of India SMOI na Northeast chapter of Indian Society of Hematology and Transfusion Medicine amade We Care Foundation ga khusham nana sinduna numitnini chathagadaba on kokon ngashidagi chingmairong da laiba classic grande da hodokre On Kokon Hodopaki Thoram Aduda MU BC Professor and Lokendra Organizing Committee Chairman Dr. Thaudem Tomcha Organizing Secretary Professor Sivasis Bhattacharya Member Dr. Dhanavir Thangjamna Chingbana Sarukyaki Tharongamari Lainana Babina Healthcare and Hospitality Industries ki Chairman amade Managing Director Dr. Dhavali Thangjamna ngasidagi hauduna numitnini chathagadaba thoram asida oncology amade bone marrow transplant ta thengnariba khudongchadaba sing amade anauba cancer lying bagi pambai immunotherapy ki matangda national ki thakta pangthokpane Thoramasida India ki maming lairaba cancer hospital singdagi expert kayana saruk yagane Thoramasina hauzik international ki thakta thabak tawriba sajiwada laiba Babina Specialty Hospital amadi AOI da ahenba anauba amal lakpa ngamlagani haina thajai Hauzik Pabagi Oina Hospital Asina Northeast State Chingi Manungda Kwaidaki Hena Paba Lying Bagi Kudong Chaba Piri Hospital Asibu Taja Dabadagi Mapanda Chaluraga Stage Luraklaga Hospital Asida Yorokpana Ningam Dabakaya Tengna Rabari Miyamna Hospital Asida Taja Batamaningi Haiki Anjan check toba anjan treatment toba atam saang na layang badugma na buirap nina ana bayam basi we namagi kano si korsa prasasis wangkalakne amwana adu akhoi kano si American Oncology Institute at Babina Specialty Hospital sida mayamne khanbi rangni masi expensive orangmani do government
ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯇ ꯂꯥꯏꯔ ꯏꯃꯨꯡꯁꯤꯡ ꯆꯪꯕ ꯉꯝꯃꯝꯃꯣꯏ ꯀꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯂꯣꯏꯅꯕꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯄꯟ ꯇꯧꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ PMJY CMHT ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯅꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯧꯕꯤꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤ ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯂꯥꯌꯦꯡꯕꯒꯤꯁꯦ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯅ ꯑꯔꯊ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤꯁ ꯂꯩꯔꯕꯅ ꯀꯩꯗꯧꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯠꯀꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ N. ꯂꯣꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯅꯥꯕ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄꯗ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯂꯥꯌꯦꯡꯅꯕꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯀꯌꯥ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯝꯕ ꯑꯗꯨ ꯕꯕꯤꯅꯥ ꯑꯃꯗꯤ AOIꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯀꯌꯥ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯂꯦ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯂꯧꯕꯗ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯆꯠꯄꯗꯒꯤ ꯁꯦꯜ ꯍꯟꯊꯍꯟꯕ ngamgani haiki. The launch of BMT service in Manipur is not just a medical achievement, it is a declaration that quality advanced health care can and must be made accessible to all regardless of geography, gender, age and economic conditions. To all the experts and the resource persons lined up for this conference, I encourage and I would like to say and I would like to request to generously connect and interact with the young researchers in this area of study. Manipur Progressive Pig Farmers Association Sinduna 1-day annual Together of Pig Farmers ki thauram Sanjen Thongda leba Farmers Training Center Veterinary Department ta pangthokre. Thauram aduda Veterinary Secretary Michael Achom, Veterinary Director R.K. Khogendrajit, Manipur Progressive Pig Farmers Association ki President N. Lokendra amade farmer ke ana sargyakhi. Thauramga mari leinana Veterinary Secretary Michael Achomna Ok asi state asida pamna chana ba maramna supply ga demand ga ani gi marakta chauna ahongba amalai masi men khatna bagi ok asi mapalam da ki puchilagre state asi ok loiba ki potential lai maram aduna ok asi chana na ba khak loiba ki mahot atopa state ta frozen oina thadok na na khona ba yai ok loiraga sel tanba amade entrepreneurship ki scope zauna lay India government ki maikai dagi department ta beneficiary oriented scheme pi balaite department asina insurance amadi vaccination khak piri national livestock mission ki makada entrepreneurship development program chathai bank na credit link tawduna capital investment oina makon sanana bachada yankhai subsidy piri bank tagi santhang lawroi haibasu yai makoi gi oina bank guarantee lawduna department ta thamgadabani Michael na makatana state asi nomada yerum lakh ani jahida yerum crore taret dasmik manga mapanda ki pusilagre state asina yerum puthok chaba matamda yerum asi laibinaba lairoi haibe yaroi yerum gi demand amadi supply gi marakta gap chawna lairiba asi menkhatnaba yen loibada mateng changba mathau tai haiki बैंक क्रेडिट लिंक ने है तो क्रेडिट लिंक नत्तबिदा इसा पैसा लेजरगदि इसा नसु तौजबे याइको बैंक नाकि नत्तेको तौबदबु मसाइगी सिगी स्कीम से द ओवरऑल कैपिटल मकोन साबदा अदुगा अहामबगी ओक लेबदा कैपिटल इन्वेस्टमेंट बदा 50% सब्सिडी ओइना पीबा अदो बैंक ना लोन द सैंक्शन तौगदबा बैंक ना लोन द सैंक्शन तौरोय आइदि बैंक द सलोय सेल्फ फाइनेंस तौजगे हाइ तारगदि बीजी ना बैंक गारंटी अमा लौरगा बैंक तगी लौरगा डिपार्टमेंट द थमगदबा ओक लोयरगा पैसा तानबा नत्रगा केनोगी एंटरप्रेन्योरशिप से स्कोप याम चावना लेब्रा न खली आइगी वाखंदको Director Dr. R.K. Khogendrajitna ok loiba farmer singna ama anidagi kuntra nifu loibana kayam kana ba haibasida thabak tawhaningi farmer singna EDP scheme haibasi karino haibasi khangba darkar oi mahana makha taraduna lisingani kungo humdoi thaki pick lainana ba farmer singi pick laikhidraba singi sel pitokpa haukre makatana phanghodaba farmer sing center da thaduna phanghanaba honari haiki 2023 dagi piggery sector as well as dairy sector se organize hoide na lowe are ko hosi compared to other state dairy sector is we are having a lot of potential but we got this 11% irrigation in growth
compared to other state. Piggery sector say masi magi association na state level is very encouraging. Andro SC की चौखत थौरांग अमदी स्कूल की चौखत थौरांग दा राजनीति तौबीगन हाइना अंद्रो SC की MLA थौनाउजम श्याम कुमार हाइख्रे वाफम सिंह असि SC की मनुंग चनबा यारिपोक तोप चिंगथादा लेबा थंबालनु हायर सेकेंडरी स्कूल फ्रेशर्स मीट कम मेरिटोरियस अवार्ड सेरेमनी की थौरम दा हाइखि बने डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन अंद्रो केंद्र ना स्पॉन्सर तौदुना पांगथोक थौरम अदुदा अंद्रो SC की MLA टी श्याम कुमार थंबालनु हायर सेकेंडरी स्कूल मैनेजमेंट कमिटी की चेयरमैन माइबम समरेंद्र डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन अंद्रो केंद्र के प्रेसिडेंट वाहेंगबम सनातोन माइबम नदिया चिंबना मरोइब मियोसिंग ओइना सरुक याखि स्कूल की महैरोय अमदी ममा बापा कयाना सरुक याखिबा थौरमसिदा तोंगान तोंगान बा कल्चरल प्रोग्राम कया सो महैरोय कया की माइकेदगी खुदोल तमखे थौरमदुदा MLA टी श्याम कुमार ना महक मसाई यावदना लिसिंग अनि तरेता SC की मियाम ना महकपु भोट काहंदुना मियाम की थबक थौरम कया ngasi फावब तौदुना लागले SC की हौगतलक्लिबा महैरोय कयाबु मपुंग फाना महै तंब फंगनबा हाइबसना पांदम ओइदुना लाकपने SC दा जाति कांगलुप अहुम लेबना मखोय मखोय की अपाम लंबी थीबदा अवाब दुमक ओइखि अदुबु स्कूल कया चौखनबा होनबदा ओजा कया की अवाट प मेंशन अमदे लनाई ओइना ओजा नेक्तुना महैरोय सिंबो अवांग थाकी महै तंब फंगनबा होनबदा लनाई ओइना चाही अमदा लुपा लाख कुंथ्रागा निथोयरोम पुथोक्तुना लाकपनी मखा तानसु अंगंबा थाक्ता पुथोकने MLA हाइबसी अमा अमुक लाकपा याय अरोइबा लई SC अमा चाखोटपा ओइनबा मियामगे मतेंग यामना चावे अखोइना तंबा फंगलक्तबा महै मसिंग हौगलक्लिबा महैरोयसिंगदा तंबा फंगनबा होनबने अंद्रो SC की ओइनदी अंगंबा थाक्ता होनगनी अदुबो असुक वाना पाइखतलिबा थबक थौरम कया असिदा अयत अपन पीबसिदी तौबीगनु हाइखि हमारा हायर सेकेंडरी पैसा ताना ले मक्का पैसा खरीदे मक्का कमर्शियल के मक्का पैसा तो रन तो स्कूल में नते या के जाकर करा हमारा हायर सेकेंडरी मणिपुर लेगा भारत लेगा स्कूल के खाता में कोई स्टार ये एग्जाम हमारा स्कूल तब में साथ से फ्री कोचिंग क्लास तब साथ में फ्री तब हमने कोचिंग क्लास हमने अभी जी क्लास जॉइन एग्जामिनेशन अभी जो कोई फैसिलिटी हमने ऐसे बताया free education tapi kilo naik PCP ni sekolah kita rakyat ini belum sama buat kita buat pilih kita ada buat pilih itu ada kita apa ada buat pilih oleh sekarang demokrasi ni ada sekolah rumah sekolah rumah anak lain semua dekat di dalam jadi rakyat sangat ada memang ini apa rakyat itu boleh tahu tu saya jadi topik itu तुंगदा स्कूल की ओइना लिसिंग अनि कुनगमंगा दा पांगथोकिबा काउंसिल न लौबा एग्जाम दा 17th पोजीशन ताख्रबे रीना चक्रम दा लुपा लाख अमा पीबगा लोइनाना SC की अंगथादा लेबा इंडियन वुमेन फुटबॉल टीम की कैप्टन लोइटोंगबम असालता देवी अमदे ngaриandagi अंडर 19 इंडियन फुटबॉल टीम की कैप्टन सिंगामयुम शामी ऑल मणिपुर मैतई पुयावारी लीबा चांगदम नबदा फर्स्ट पोजीशन ताख्रबा टॉप चिंगथादगी माइबम रवि मैतई अमदे कलाभूषण लाइरिक थीबा अवार्डे नावरेम गुलाब यारिपोक अंगथा यावना स्कूल असिगी मार्क वांगना फंगलप महैरोय कयादा सेल यावना मना कया येंथोखि डॉक्टर थिंगनाम किशन मेमोरियल ट्रस्ट नसिंदुना तरागा माथोइरक सुबा डॉक्टर थिंगनाम किशन मेमोरियल लेक्चर पांगथोक्रे उरिपोक सोरबोल थिंगेंद लेबा इम्फाल पब्लिक लाइब्रेरी द पांगथोकपा मेमोरियल लेक्चर अदुदा आर्कियोलॉजी इज ए सोर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कल्चर ऑफ मणिपुर हाइबे हिरमदा आर्कियोलॉजिस्ट अक्रम कुमार सिंहना मेमोरियल लेक्चर पीखे मेमोरियल लेक्चर हौदोपकी थोरमदा मणिपुर यूनिवर्सिटी की स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज की दिन ओरंबा सोयाम लोकेंद्रजेट डैम कॉलेज ऑफ आर्ट्स की डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसॉफी की असिस्टेंट प्रोफेसर माइकल सिंह समजेत साबम अमदे रिसर्च डांसर चबुंगबम बबिना देवीना अथोइब मिथुंग सिंह ओइना सरुक याखे मेमोरियल लेक्चर अदुग मरी लेना डॉक्टर थिंगनाम किशन मेमोरियल ट्रस्ट के ट्रस्टी मेंबर डॉक्टर थांगजम होमेना ट्रस्ट असी लिसिंगनी मापंदा डॉक्टर थिंगनाम किशन लेखिद्रबा मतुंग लिसिंगनी तरादा हुदोखिबने महाकना हिंगलिंगै सेंटर फॉर अल्टरनेटिव डिस्कोर्स मणिपुर न पुथोकपा अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव जर्नल के एडिटर ओइरमखे महाकी मखादा मणिपुर अमदे नॉर्थ ईस्ट की आइडेंटिटी कल्चर हिस्ट्री की लेरंबा
chamamnaba adubu anauba wakalon amada anauba Manipur ama oihandaba yade haina thambirambani magi wakalol aduda thajaraga trust asina taraga mathorak suba oina memorial lecture asi pangthoklaga lagri chahi asigi oina archaeologist Okram Kumar na memorial lecture piri masigi maramde prioritization torokpa prescribe torokpa matamda chahi ama pibada material evidence ta oigadabana archaeology asi yaudaba yarakte archaeology na Manipur ki culture history identity ki matangda kari hairi haiba puyaga karamna chatminaba yabage yenglaga liklam ama semnabani haiki Hango amasung chakki period sigi 4000 years ki mamang dagi Manipur ki civilization ji haurakhrabani akhoi the evidences of stone age nungi juk ki matam da leramba mi singna siznaramba tools natagana pottery mayam amazu phangi and furthermore lots more evidences haizabatar aduna scientific oina evidence aurga puthorai ba mayam ase if we are able to correlate it with the puyas see correlation ama puthopang amaga the authenticity of periodization history chronology ama pibazine adudani ayam ngasi ojana thambiriba akoigi wafamsu memorial lecturer sida Khangabokta laiba Sur Hospital gi Marirak Suba Foundation de gi mangoina na District Blood Bank District Hospital Thawal ga puna khusamna duna ngasi noma gi oiba blood donation camp ama Sur Hospital Khangabokta pangthokre camp aduga mari leina na Sur Hospital gi proprietor Dr. Laishram Somen Kumar na lamdam asida igi awat pa leiduna miyam da awaba kaya mayok nariba asida gi kharaga makhai मेनखट पंगमनब अमदे गायनी दसु इगी मथौ ताबना खुदोंग चातबा कया अदु फंगहनबगी पांदमदा कैम्प असि पांथोकपनि हाइखि हजि पावगी मरथना तेमब्रे अमतंग लोमिनसि होंगलकलिबा पुंसिगी लंबीसिदा अरैबा चाबा याबा मखै सासिनदरी अदुने हिदाक लांथक कयाम चादबा यारक्ते सासिलिबा सिंगदुना अदोमगी लिभरदा कयाम सोखली खंगबिब्रा लिभर नबु सोकलबा चानिंग थकनिंग फाउदबा पुक नुंगाइतबा खोंग हांबा नुंगाइरक्तबा अमदि कुचु कुमेन सेंहलक्ति खुदिंग मक्सिबु ngakthok ke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule matamgi nungsi nungsa amadi ainga sana maram moiraga lok tungba amadi khubana singba tatana thohalli pumna maksibu khudakta phanba ngamlaba Capidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnaw mareng mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon cup syrup thakpiu Capidon cup syrup Aksang panathamge hairabadi iramda masimaktada leiba khwaidagi pharaba hospital singi manungda ama oiriba Babina Hospital leijari mafam asida thajaba yaraba amadi sel yamna changdana specialty kun henbada ana layeng bagi khudong chaba pizari pediatrics cardiology cosmetic surgery amadi specialty makal makha kayada aikhoigi specialist singna marik chumna thawai hakchang yauna layeng jari aduna state wangmada amu kari gi chatlugani aikhoigi Manipur da su hogikti awangba thaki health care fanglabada matam mangan biraganu sel hena tingan biraganu aikhoigi specialist singdagi malemgi apaba thaki layeng patak yumpham oiba service lobiyu Babina Hospital where hope meets compassion akupa marol gidamak Babina Hospital Sajiwa Jail Road Khabai Soi Imphal East Lengsing birau natraga aikhoigi phone number 6909390666 ta call tawbirau Break matung namukan na taram nokchari makataba pauda Federal Students Organization Kanglai Park Phesok na sinduna bed plastic pollution haiba hiramda World Environment Day lisingani kungamanga gamari lena na pangthokiba third state level painting competition ge tongan tongan ba category singda makong mathang takraba mairoi singi manamatum yentokpagi thoram ngasi Manipur Press Club ki thangjing hall da pangthokre Manamatum yentokpagi thoram aduda DM College of Teachers Education ge principal in charge Dr. Konika Khuraijamna World Environment Day gi thoram Jun mangada miyamna palan tongna khrabasu fesok na sinduna mairoi singda plastic ta gi thorpa pollution karamna thingani haibasida mairoi singi oiba painting competition ama sinduna tungi yumbi oirakadori ba mairoi singda plastic siznabagi amangbas sing khanghanba asimak thagatle Plastic sing akoina seasonable loiraba matung karamba mafamda hundokani amade lamdamasidagi single use plastic po mapung phana muthatkani haibasi akoi punna khanthaminaba matam oirabani haiki si akoi haurakliba big liba yanam singse
We are going to the pillars of the nation, pillars of the world. Why not? Let us give a little bit hope to them also. I go in a environment. You see a koi hingi, matam khada lega chat khini, adubu, makoi hidi, khabar libani. Prithvi se makoi ki oyogato libani. Aduna ngasi aharon singna. Kara bakal ki prithvi, ay koi amam se de kya propina gato libano adubu. Adu unna khana ba madagale. Manipur Pradesh Congress Committee की मीटिंग मखादा सीजा आईके फाउंडेशन का खुशम नदुना ओइनाम ब्लॉक कांग्रेस कमिटी अमदी एमपीसीसी की डॉक्टर सेल गपुन सिंधुना लेम नमित लाइन बगी कैंप अमंगसी पांगथोखरे ओइनाम एससी की कैनो थोंगखोंग कम्युनिटी हॉलदा लीगल डिपार्टमेंट एमपीसीसी की कन्वेनर लाइटोंजम ब्रजेन की लमजिंग मखादा पांगथोखिबा कैंप अदुदा ओइनाम एससी की तोंगान तोंगान मफम सिंगदगी लाकपा मियामना सरुक याखि ngawdong amadi diabetes ka maram oiduna thohanba mit naba mit ki pressure wangba yauna makhal kaya gi mit ki anaba sing laingba ka loinana anokshu ahongba mamal da phangan ke thormadu ka mari lainana MPCC ki president ke Megha Chandrana kanglup ki irang na awab nanglaba miyam amadi lairaba imung gi miyam na hospital da chatuna laingba ngamdraba sing amadi sel gi awab nangliba sing asigi yenglaga kem asi pangthokpani financial crisis thoklaba Manipur gi miyam na nangliba awab sing asigi damak Manipur gi mafam singda koina chatuna matam matam gi ana laingba yawba makhal kaya gi kem leptana tawkhigani haiki मीट की कैम अदगी आई की कैम अमसुंग तोंगान तोंगान बे हेल्थ कैम मयाम अमा सीरीज ऑफ प्रोग्राम होय पांथोकपा हौरई अमसुंग अखोगी फ्लड न सोहलबा वायलेंस न सोहलबा अखोगी सेंथुम की फिबम फतबा मफम जिंगसिदा अखोगी लाइरबा प्रजा सिंगी दमक खल्ल कांदा अखोना सीरीज ऑफ हेल्थ कैम से पांथोक जबनी मतुंग दसु अखोई मफम मफम सिंगा अखोगी डॉक्टर सेल एमपीसीसी अमसुंग तोंगान तोंगान बा अखोगी frontal sing tawakanda jaga sing ta pangthok chagigani International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking lising ani kunga manga kunga taruk ki saruk ama oina school gi mahairoi singda mayai ka ba drug tagi karam na ngakthokani haibagi matangda piduna lakpa awareness program gi saruk ama oina singjamai mathak chongtham lekai da leiba state level coordinating agency Manipur amade Thaubal Wangbal mayai lekai da leiba rural voluntary organization na run tauba Iramdam Ningol Yaipakol Anina Puna Sinduna Mahiroi Singi Oiba Symposium Ama Kangabok Taleba KM Blooming Higher Secondary School the Pangtokre Breaking the Chain Prevention Treatment and Recovery for All Habitim the Pangtokiba Symposium Adu Haudopagi Thoramda KM Blooming Higher Secondary School ki Principal Dr. KH Roman Kumar Malem Nganbit Devi State Level Coordinating Agency ki Director Ahibam Jayant Kumar, Field Officer Mongjam Ranjit Amadi, Iran Yai Wangbalgi Project Coordinator, Gaidongbam Malem Nganbina Marueba Mir Singh Oina Sarugyaki. Symposium Aduda Mahiroi Marbudra Romna Sarugyaduna Mayai Kaba Drakka Mari Lainaba Dongan Tonganba Topic Tarada Wanganki. Beat the plastic pollution haiba pandam galoina na District Health Society Thobal Nasu World Environment Day listing ani kun gamanga gi thoram ngasi CMO Complex Thobal da pangthokre Chief Medical Officer Thobal Dr. Y Nokul District AIDS Control Officer Thobal Dr. Y Bizendra Amade District Malaria Officer Thobal Dr. L Lalit Kumar na athoiba mithung sing oiduna pangthokiba thoram adugi saruk ama oina staff singna CMO Complex ta social service pangthokpa galoina na uchara kaya suthake Chief Medical Officer Thobal Dr. Y Nokulna CMO Office Complex Thobal asti plastic free zone campus ama oihanna bakhona bada campus asida leiriba tongan ba department sing staff singna support tauna ba haibaga loina na tongan ba wafam kaya thamki Thobal Forest Division की मीटिंग मखादा कैरक वबगाई जिला परिषद के मेंबर सलाम धनबीर लुवांग न सिंधुना एक पेड़ माँ के नाम 2.0 की मनुंग चना
Kairak Wabgai Cherau Sing Amade Buffalo Farm gi Akoibada Paksana U Tabagi Thoram Ngasi Pangthokre Thoramaduda Chief Conservator of Forest L Joy Kumarna Banamahosab ki Mangoinana Kairak Wabgai Jila Parisad ki members Singna Sinduna District Administration Kakching District Police Kakching Mafamasigi Akoibada Ladiba School Singi Mahiroi Sing Club CSO Amade BLF Singna Saruk Yatana U Tabagi Thoram Pangthok Pasi Achauba Mai Pakpane Miamna U Tabagi Hainabi Tamduna Umang Yokatuna Umangdagi Kanaba Logadabani Haike Mana Maka Taraduna Karung Pat ki Mafamasida Tongan Tongan Mamakalge Malemgi Atang Balamlaki Ujek Sing Taba Maramna Kairak Wabgai Jila Parisad CSO Amade Lamdamasiki Miamna Bird Sanctuary ki Mafam Ama Oina Lauthokna Bahairak Padage Lauthokna Bahonari Haike Thoramaduda Chief of Forest RK Amarjit DFO Thobal Jesli Aro Headquarter Dipa Yauna Forest Department ki Maroiba Miyoy Kaya Susur Yaki Bird Sanctuary ma lauthok se adana mafam digi Punjab mama akhoi ngasai Jila Parisad member bana adagi club ki nahara mayam ama adagi sigi akhoi public leader mayam ama including akhoi honorable MLA masamo yaudana Karung Pasi, it is very important for water bus. Aduna, Makam is Sanctuary Malautu, Piugan initiative was there. I really appreciate Masi Apoy Hambi innocent notification phone and we already processed later. Tun in Hambigi, section 18 Makada notification Togodorin. As you book normally, Apoy Punjasing to go Akalonda, Wansing Hagadabani, Umung Yokadabani, not only a wildlife, you figure the Buniga, no Wakalon Toribase, but sit the same by Motari Yama, the preset of Muntari. Balidan Diwastamadi Dr. Shyama Prasad Mukherjee gi Mapokumon Thabrangwa Mari Lenana Thasigi Kungohumdoidagi Hauduna July Taragamanga Power Chathagadoriba Pak Sana U Thabaki Saruk Ama Oina Kishan Morcha BJP Manipur Pradesh ki Pradesh na Kumalna Pakta Laiba Youth Hostel ki complex ta Uchara Kaya Thakre BJP Manipur Pradesh ki President S. Sardana Luchingduna Uchara Thabaki Thoramaduda BJP Manipur State ki Maruoiba Miyoy Singsu Sarugyaki Kishan Morcha ki BP Kiran Balana Makatana District Tastu Uthabaki Thabak Singh Pangthokigani Haike BJP Manipur Pradesh ki General Secretary Organization K. Saratna Uwa Singh Paktak Nana Yanthalakpana Masigi Awaba Chaitheng Singh Miam na Mayok Nare Masidagi Karada Oirabasu Kananaba Miam Punna Thaudang Lominasi Haike Tayongpal sida Hunglaiba climate change Ngai Padana Usi Paktak Nana Yanthalakpa aduna maram moiraga khoida oreiba thengnariba awab chaitheng handak maram isa saduna ising chawgi khulung thiba nangiba punamaksi ekoi ching simaru kokna ekoi yantak khibana maram moiraga upambi hawdwa nong hek tabu direct tampak ta chendarakpa atongbudige ku chendarakpa singba mayam si inga kanida upalama tharaga imagi mingda upalama tharaga khoi tayongpal sibu imaleba sibu kannanaba hona si haiba adu Narendra Modi adu international forum kayana pangtok padung forum di saruk amoy nga sisi pangtok sabani Kanglai Park Manipur ngasi oiriba phibam asida miyamgi mihut oina leiriba singna mating phudoktuna lujingba ama oina miyamgi mang thaduna chatpa matam oire haina UNLF ki former chairman Ningthemcha Sanayai manangasi UNLF ki vice chairman oiramba ayakpam wangpagi laikhidabaki Nepal suba ningsing kumonga mari leinana laikhidraba ayakpam wangpagi mitam ama hangdokpagi thoramda haikre Ayekpam Wangpa Memorial Trust Nauremthong Laisram Lerak na Sinduna Langol da Laiba Ima Thongak Lairembi Masai Konda Nauna Saba Ayekpam Wangpa gi mitam Hangdokpagi Thoram aduda UNLF ki former chairman Ningthemcha Sanayama UNLF Pambai ki General Secretary CH Thanil UNLF Pambai ki Chief of Army Staff Khomba Ayekpam Wangpa Memorial Trust ki advisor Ayekpam Anandini Chairman Yurembam Nabatandrana Jingbana Sarugyaki UNLF ki former chairman Ningthemcha Sanayai mana makha taraduna Manipur miyam gi mihut oina leiriba sing asti India ki laingak manungda leiriba Manipur miyam gi mihut oirubana phongdok ningba kaya phongdokpa ngamhandaba phibamda leiriba asonba pankhai adu Pugaiduna Miamgi Mihut Oibagi Mating Pudoktuna Miamgi Mang Thaduna Chatkadaba Matam Oire Kanglai Park Manipurgi Oiriba Phibam Asti Peningai Oide Tangka Kayada Ekoi Masel Machet Tanadana Lairibasi
फजना खंगमिनदुना तुंगी लंबी कदाइद चटलगा हिंगनी हाइबा असिदा पुन्ना चटमिनबा ताई लमदम असिदा लैमिनरिबा येलौ मिसिंग अमना अमगी मपान तांगमिनरगा हिंगमिनबा नतना अखोइगी हौजिक ओइरिबा फिबम असिदा चत्तुना लैरबदि पुन्ना लुमिनखिबा ताबने हौखिबा थोखिबा कया काउथोकनरगा मांगलोमदा चटमिनबगी वाखलोल अदु खंगमिनरगा पुन्ना चंगसिनमिनबगी अपुनबा वाखलोन सागतमिनबा मथौ तारे लोइनना हौजिकी ओइरिबा फिबम असिदा लैखिरबा UNLF के वाइस चेयरमैन अयेकपम वांगपागुंबा लिचत सेंगना चुमना चटखिबा इंटीग्रिटी की अचुंबगी लेपा नुंगी इचल फजना मतिक मथौना लैबा महाक कुंबा मियोय कया मथौ तारे हाइखि यागी लेंगाक मनुंगदा मियामगी मुगुद ओना लेरि मैम सिंगसिसु मखोइसु फोंगदोंनि फोंगदोक ngамदबा अदु मफिम देरबा याय अदु मदु हजिक्ति मदुगी पनखैयदो मोय मदु ब्रेक थ्रू तौरगा लेपाक मियामगी दमक मणिपुर गी दमक चोमथोरकना फोंगने लेपा मतम योगरेसे दमाय हाइनिंगाय ता मसी सी लेपाक को फिल्म से नहा सिंग मरक्तगे मागी फिल्म लोबा मागी लिचत लमचत फजबा कथोक लेपाक के दमक कथोक ngamba अदु मियाम चोमथोरक मथो ताइ हाइसे मसिन मिसेस्ता इरसा सिंगदा मरोइना हौरेबा नाहरो सिंगदा मसे पाउजा सै पिनिंग हिमिनरदि अखोइ मपान तांगना हिमिनबा मसिंग अमद्रगदि लुक मिनखि वाइसे मसे अखोइ ऑप्शन लेते अनिसे खतंग लेस अलमसे मसिन मिसेस्ता अखोइ इरसा सिंगदा तुंगदा थोकि मयाम अदो अखोइ काउथोनरगा मांगलोमदा संसिंगदबा लंबी अदो खंगमिनरगा मदु संसिन मंगमबगी अपुनबा वाखल लेंजन पांगल थौना सारपसे ख्वाइमरु हैसे से थमनगा मणिपुर असी हौजिक मई हौना चाकले कांगलो मसेल उंखनबदा नतना अखोइ मसेल की मरक्ता नकपाक तारिबा असिबु मायोन चुमलिबा पॉलिटिकल लीडर अमदी CSO सिंह कोक चुंगसिनबा मतम ओइरे हाइना UNLF की हानगी चेयरमैन RK सनाया मनंगासे UNLF की लुचिंगबा ओइरंबा लैखिरबा समोम क्रिटी एलियस इटोगे कुनगनिपालक सुबा थोरमदा हाइख्रे वाफामसी डेथ एनिवर्सरी ऑब्जर्वेशन कमिटी न सिंदुना कांगमोंग मैसनाम लेकाय दलैबा क्रिटीगे निंगसिंग खुबमदा हैकल लेकत तंबगी थोरमदा हाइखिबने मणिपुर की तोंगान तोंगान मफम सिंगदगी लाकपा मियामना सरुक यादुना पांगथोकिबा थोरम अदुदा RK सनाया मेना मकाताना क्रेतीना अंडरग्राउंड चंद्रिंगैदा खुनाय सिगी अफब थबक कया तौरंखि हौजिकी ओइरकलिबा फिबम असिदा ममा लेपाक नुंगसिबा लेबाकी दमक खनबा क्रेतीगुंबा थक्सी खासी लेबा लुचिंगबा चंगे क्रेतीना इमा लेबाकी दमक कथोकिबा असिगुम हौरकलिबा नहासिंगना लमचत साजत फजबा इमा लेबाकी दमक खंदुना कथोकपगा लोइनाना अफब थबक कया तौरमसी हौजिक ओइरिबा मणिपुर की फिबम असि मांगलोमदा चंगसिनबा लालोंग अमा यातपा मतम ओइरे हाइखि fruit amaga fruit amaga market natana fruit amai manung desu mache tan film se khoi ngasi mayong nari masi kayori film dagi kamai ton thok khibna si khoi nyam wakhal khandhamin naraga wakhal sungsin naraga masidagi ekhoi manglom da sangsin bi lambi to krom da nai se khoi ga khaminaba lebinaba amsung madui da makta punwa pangal thauna leng sagatna adu lambi da sangsin nabagi achel phe lominaba sangsin nang so tai se my tamnangi sumnagi akhoi civil society organizations sing natana lengak pai sing su nasi lepak ke chiro tampham se sta mamang thang song thorakna lambi doge mangjin thang song thok ma su chapno chok tai hase atmaina tamnangi लागिबा जुलाई अमदा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI लिंखत खिबगी हुंबुद्रा रक्सुबा मपोकुमन नुमित कमरी लेनना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाबूपरा इम्फाल रीजनल बिजनेस ऑफिस न सिंदुना ngasi मेगा ब्लड डोनेशन कैंप अमा ऑफिस असिद पांगथोखरे 60 दशक देश का 60 हाइबे हिरम असिगी मखादा पांगथोखिबा ब्लड डोनेशन कैंप असिदा SBI की स्टाफ अमदे कंज्यूमर सिंह यावना तोंगान तोंगान बमियोय केयाना सरुक याखि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रीजनल मैनेजर खुमुकचम ओकेंद्रना कैंप असी ngasiga थाना अहुमलक सुबा ओइना पांगथोकपने जुलाई अमदा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मपोक कुमुनगा मरी लेनाना बैंक डे हाइना खंगनदुना लागले लिसिंग मचमापल यांखैगा मंगादगे बैंक असिबु स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हाइना खंगदुना मियाम की थबक तौरगा ngasi फावबा लागलिबने हंदक इसिंग इचाउदसु बैंक असिना तोंगान तोंगान मफम कयादा रिलीफ मटेरियल सिंग पीदुना मतेंग पांखे पांगथोकलिबा ब्लड डोनेशन कैंप असी अवांग नोपोकी ओइना पुनमियो लिसिंग मंगा हेना ई पीननबा पांदम थंबका लोइनाना मणिपुर की ओइना मियोय चनीना ई पीननबा पांदम थमली हाइखि।
State Bank of India ki Humputara Suba anniversary 1st July asi akoina sahi khudingi State Bank of India ki Bank Day haitana celebrate tawi sigumba Humputara rak suba sahi ki celebration tawbusida yamna novel ko samawaina des mapum khudimak India ki pan India dani akoina ngasi tawjari base sigumba numit asida blood donation asi akoi ki staff sing customer sing amadi public tagi voluntarily donate tawraga akoi ki darkar leiba akoi anaba sing kano tobu sing duda pine nabagi hospital mayam siga type tawraga tawjabani. National Institute of Electronics and Information Technology Imphal amadi Manipur Seva Samiti Konjeng Laikai Anina Puna Khushamnaduna Nailit Campus Akampata Chatharakhiba Numit Manganigi Assembly of Drone Techniques Boot Camp Mai Paknaloshin Kre Kamakhya Pamton College, Biramangol College, Oriental College, Liberal College, Manipur College amadi Mapangi College sing yauna punna saruk yakiba Mahiroi Kuntrada ngasi loishinbagi thorum aduda certificate sing khushnaki loishinbagi thorum aduda Manipur Seva Samiti MSS ki President Dr. Chingtham Chandramani amadi Rashtriya Swayam Sevak Sangha RSS Manipur State ki Shah Prant Pracharak Binanda Khundrakpam anina atoiba mithung sing amadi Nailit Imphal ki scientist E amadi academic head Dr. Angom Babuna Thoramapu oina sarkyaki Manipur ki wangmada Gauriya Vaishnav Lining Chatpa Tripura ki Maitei Khungang Singda Chahi Khudingi Pangthokpagum Handaksu Kang Chingkhibaki Thoram Pangthokre Radhanagar ki Sri Sri Radha Madhav Mandir ki Jagannath Chu Kang Chingbaka loinana Joyjainana Taba Tripura ki Maitei Khungang Kayada Kang Chingnakhi Chahi Taret Khuntakpa Matamda Iningthau Gambir Singh Maharaj ki Haktaktagi Bangladesh ki Shilet ki Tongan Tongan ba Maitei Khungang Taragamathoida Kang Chingbaki Thoram Pangthokhi hairi Manipurda Yalomi Shingi Hak Mangtharaglibasti India Lengak Nani Haiba Topic Ta Kumbi College Students Union Sinduna Mariak Subas 11 Open Debating Competition Ama Kumbi College ki Auditorium da Pangthokre Manipur ki Tongan Tongan ba Mahiloi Shang Singdagi Lakpa Punna Mahiroi Kunthra Henbana participate Toraga Treasury da Mahiroi Kunganithoi Amadi Opposition da Nipan Punna Mahiroi Kuntrana Ngasigi Debating Competition Aduda Sorgyaki Debating Competition Adugi Haudopagi Thoramda Kumbi College ki Principal L. Gopal Kumbi College ki Governing Body ki Members Weriba National Awardee K.H. Lila Chandra Kumbi College ki Hanagi Vice Principal K.H. Gyani Bhushan Amadi Kumbi College Students Union ki Mahiroi Singh College adugi teaching amadi non-teaching staff sing na sargyaki ngasigi debating competition aduda Maharaj Bhuta Chandra College ki Mahiroi Thauchom Roshana Treasures Bench ki Hanba Mana Kumbi Shandong Upper Primary School ki Mahiroi Khangyambam Sonalina Opposition Bench ki oina Anishuba Takiba ka loinana Moirang College ki Haishnam Birchit na Opposition Bench ki Ahum Suba Tatuna Makong Mathang Tarba Mahiroi Singda Kumbi College ki Maiketa ki Piba Mana Matum Singh Yenthoki Agriculture Department ki Director Peter Salam ki miteng makhada thokliba irang asina khara hena khudong chadaba mafam singda leiriba lomi singda ataba mamalda urea har phanganba ki paikalakpa khongthangi sarukama oina ngasi su kumbi kendra ki manung chanba kumbi kaithel amade borayangbi thongkhongda lomi singda urea har phangankre Urea har phangan kibadu ko mari lenana de o manihana Director Peter Salam ki biteng makhada haukiba June 13 tagina kunga mari phauba 10 days ki program ama loikraba matungda ngasi asina special campaign ama oina kumbi kaithel da gari lot ani amadi borayang bida gari lot ama punna gari lot amada bag chahum yankai oiraga Kumbida back charted amadi borayang bida back chahunga yangkai asi ngasi lomi singda yenthokpani makhatana su ngasi phangauda ba yawrabasu phanganna ba hona khigani haiki Pamigi
15 तारीख पिक्चर सलाम माई गाइडेंस मखाना अखोय 16 दैना 24 फाउ 10 डेज प्रोग्राम हम लोइरे अदुना सिने हजिकी चथरै सिने स्पेशल कैंपेन ने अदु यारिगे अखोय बिसेबु डिस्ट्रिक्ट की वालौरि बमे अदु लोइन तो वर्तो किनि स्पेशल कैंपेन सि मखाना हजिकी अखोयना खितंग वाबा हो सिंजर सोइदा लेन साइड थोबगी ट्रेन से पेया अदु चलागदि फ्री दा थादोरानि Mayang Impal Assembly Constituency amadi Wabgai Assembly Constituency ani Paunaba Uchiwa Kongnang Makong Haina Kangnaba Mapam Asigi Impal Turelgi Matakta Saba Suspension Bridge Litan Tong Adu 80 Unit 25 ki Tengoloishing amadi Lamdamadugi Miamna Miamgi Mating Dagi Shemjin Kre Belly Bridge Asiga Jab Manana Matam Amada Samina Kiba Impal Turel Matakta Saba Thangnaba thong singdi loina loisinduna sizinakre haire thong asi sariba contractor engineer amadi mari leinaba authority singda kayarak hanna wakat pasulai kre haire Impal West district amadi Kaching district anina koliba uchiwa wangma amadi uchiwa ani asi phaunariba yamna maruoiba amadi amata ngairaba thongni hairiba thong asi ngasi phawba loisindana thamli ba asi Karigino haina pendaba wafam kaya ISTV News da mapamadugi miyoisingna phongdorakle. Oja gaji aduki mati chathok chasinda yamna problem oiba haitare. Aduna ji aramba unit 25 na ji semdel jari ne lekai degi khara koi paisa khara khai roga aduki tarakwa paisa duna haitare si thongi ubak leidana kotana semdel jabani. Adubo hoi akoina Kogi lengam ta hiding is a game time day. Kogi, Sigi walk from here to Timothy Quina, Sanara Gazulaya, Taunu to Kogi Nakandaleva, Kogi Tong Yotki Tong Jai Tareko. See Yotki Tong say, the saying, see am to the Losamapame. A Dukimati Uswagi Bazing there, Dukimati Wanare, Apoina Sunja was another night at Topa Palamta later, Varina, Tajina Kogi Langak Tajan, Kogi Yotki Tongje, Tasing the Losha learning, Apoy Bazing Jay, Warbaze, Legangna, Ubiraga Tareko. Universal Friendship Organization UFO Western Headquarter number 6 Salam Kul Lanka Hozai Assam ki manung channa laiba Maitai Huel Lalong Sintam Sanglan UFO Bisnupur Hozai Assam ki Kungumdo Suba Raising Day Thoram ngasi branch asigi Sanglan da pangthokre Thoramatu da Assam Hozai ki Imaibel Singh UFO ge Thangta instructor Senjam Biren amadi Manipur yauna Assam ki tongan mambapam kayata ki lakpa UFO gi member singna sarkyaki Ratha Jatra Kumai Gamari Lainana Numit Mapani Chupna Chathagadaba Kubak Isai Festival gi thoram ama ngarangdagi Kaching Khunyai Lekai Daleba Radha Madhop Mandir da hodokre Hairiba Kubak Isai Festival asi Southern Manipur Art and Culture Promotion Center amadi Harinam Sankirtana Jagya Mandalna Sinduna Pangthokpane Thoram aduda nupa palakuna amadi nupi palakuna saruk yari Loislakpada maruoiba pau amuka napijari IDP Singi Aipanaba Prime Minister Amadi Union Home Minister na tumba chaba khangdana kana honari haina hanagi Chief Minister and Biren Haikre Manipur gi irang Prime Minister na lumna laurabadi nongmada loishinba yaba wathongni haina MPCC ki President MLA ke Megha Chandra na phongdokre Miam namara jet palengak thamu haibagi mayokta Congress na election pangthoksi hairibasi miam gi aning bagi mayoktan haina BJP Manipur Pradesh ki President A Sardana haikre Amadi plastic sizinabana mioiba amadi akoibagi phibamda kaitharaklibasinga sing ngakthok minaba mathau tai haina Forest and Environment ki Special Secretary RK Amarjit haikre Hojiki oinadi ISTV na pijaba pau matang salujare ning tabi basing mo makana.